omo mo ye Janka town na say yogurt wuye ye so no na danfo a omo bie a omo ju omo na say yogurt to nsa na ball na danfo ni minimum eno ade kasa ba ya o na boy ni koku yogurt ni nsa ko boy ni minimum say boy ni ko ye do say ono so ni minimum nya de ho no ana say no ye ku je bia be kasa ye djuma na ye no ho level that ni madu ni si fi to ka but menu so e fe kra sa wona mo bi be ka cho say suzu bra bi ntwa picture obi wo sika pa da range over wona ko bi ntwa picture okopo ba kro bele but ye nim hu ye nim tantantan utimi no ba na twempa timi me se na wansa bi no ba we twempana utimi nya oba na twempana na e o mo wansa wonyo me no ba bi ade ti me me ni oba na da me se ye wurade timi pa bi ye to show oba na e na ho kala na ni bibia na to kasa. So person send this car Eco Ghana, the only app Polino. Me used to be a Lemfi. Lemfi we used to a secure, a fast. And a woman and one say or more rate no a so chain all the other apps and Polino Benamikai. But what send this car so I can say obey use promo code with Polino POLEENO. Say your first time now send $100 aqua. Omo becha $30 cashback. Kai say o send this car coffee now only abusuafo e che odo. Ompelen final per day. Well, great people, yaba munyina akwaba eba Polino Multimedia. The name still remains the Fresh Boy Papa J, the undisputed. And as you say, share eba bedi komo mene sunsum ahofedria Asia yaba bedi komo sunsum ba say that you know say bibiaba ntia basa na wose ahofedua etimi ba na yedidi ehon komo na afi no ye share ideas kakra aha Polino Multimedia. But before see bedi enkomo no Lemfi gusua adwuma e say Lemfi Canada UK and USA for agya tumpa so bia send sika e da babusua for e Ghana Lemfi and obia e di sika efa your first time and I will download the app no e Apple Store and Play Store now o send $100 ekwa $100 ekwa to bet me send $900 $300 $10,000 if it's our time ni ko nyina no Lemfi e the $30 beka ho for promo code Polino POLEENO. If I use promo code Lemfi, ever sign other show kakra eda come. We put a best rate on the money transfer market. We bet me the mobile money and it's a bank account so best rate free. Yeah, Ntoshi. O send this canon. Now we show love and support. Hello, Bobby. Hello, Bobby. Me tapu show that me more. I na so that the office here. Oba see konto kwa. Ada see be here be kun ana be start here. Show that me tapu say. We again na. Hey, na me get say me tapu show that me show dem. Be ma de wo show me de baka say me be yale. Ana say me wo chere. Do obi tapu show that won't as. Enye guy. We say our guy level form. Hey. Oba na nam na wo tap no dey a wo tap no your feelings bi ba me a wo tap me wo be me nyina na say masem na wo ye no enye masem tabi masem me no cho me shia na ma tap you say just say saje wi ama entokwesi obi ntem say omo mo ye Janka town e wo takradi too much yogurt na say yogurt wuye ye so no na danfo a omo pie a omo ju omo na say yogurt to nsa na ball na danfo ni minimum eno ade kasa ba ya o na boy ni kokun no oh Sana yesi issue ni eti. Okuku yogurt. Okuku no di yogurt wo nya sana kire. Obi na ku no. Yesi. Eye namfofo. Ena mo pise mo ka jo mani. Okay. Ena ye di agona me to no sana bo minimum. No mu di agro. Ena ase. O ya na wabo minimum kare pa acho. Ade me mabo ma na ye dey. Sa. Ena minimum na wabo no ma 2 weeks. Ye hweje pesi. Ena so de ko aduro so. Oh. E ko ye di ku no. Ta da yogurt wu ye no. Ade kire na boy tan kasa no ko police station say only kun yogurt. Wow. No mo kwalo ne sabo ni minimum na misunderstanding by and the ma or the ko be kwalo say yogurt ni minimum na hono ye ono be ye video no wa ha no the social media say yi minimum ti min kasa o chire ma yogurt ne nsa ko boy ni minimum say boy ni ko ye do say ono so ni minimum nye de hono ana say no ye kun na ni minimum so na hono ye oh my god minimum na ye kun no nti memma de ye ji agro ti mi je bufu bi ba eje bia me kase me pa chawo ya duro kase me pa chawo esom mu cheska yes it's true me pa chawo esom mu cheka me pa chawo esom mu chefi because obi hu me pa chawo kan kaden ko nshefom yeah it's true obi hu me pa chawo ka enne me ni obi sisi ya ntokwesi me obi ntemo sa de no ho a me ko program e wudun kwawo ana me rent ka wo mo honom ana me ko la kan ko ye overheat say o anya kwanta ya me ruba bia na me friends
na wo de car no obi an car rent obi be check car e so check nsuo e so check oil go go no nim car nim so what you say but you want check it what you say and I'm sure so do so me fa sa anko am sa car no be say na me ma fit edi bi no say gasket ash and I'm fa drop in taxi 500 cedis e ko ye ko ye program ni wi ade che ye no enam obi so ena me hu do de car na ma me je nam so me na frame aka chere me say obi fufuro person ko fa car no e bu ni de car ma me no na ese me frame ka chere so onye papa na sa obi fufuro no fa car no onu jiji matem say basa me na me ko fa car am so say nya botere me nya kamzi a me kura no be ya me comment man ko e wasa mo refa no sika me nko so no wan check nsuo ka ena me am so de sika mo nchem ni no mo fa half if you don't fa car na masa me ko fa car na de car no so car no ni ne bo o sika fia we no o me ne bo o car na de chi na ma metem to say masa yawo mane mfa o ni so obu kwase a but e chire bi no obi wo no ma on so be nje chire sa mane mfa na mane fa ye ade chi ya na fite ni na frame se Ghana ba ha be fa car no be fa car no na fort bon car ni ntimi ntu enti waye wahwe aye car na mane ka kuto bi na aba ontu a Ghana se me na me nse ska ma fite ni no what be nse be ne wum una de car rent na car da go jam si ko mi kwa ma ye mi ska na chemo me sanse ni ska ma fite ni no odo phone na ma ga masa na wa ko fa car na so waye fort ama wa tua kai mimi tua fa nkwase mfura ko ye hwan kwase ya je ko mu nya to car uye movie be si ne wunti bi to car o kasa chem di matem wow kan so fu tia me uye hwan kwase ya meliska na me kat na me frɛ o mo am ko je car o mo ankasa ye complain mo so o frɛ kurase na ba me no ye kurase se fit ni ko na o de ni kasa de we o sini ma ni kasa ho na we ska bay papa so ni kasa o pani mu obi wo mo fast o di that mo fan chaw it's true and we as no me pa chaw de here pa very necessary de me so me yes me che power say me bi me ti me wura bi a wunti bi ngura te me so me ya lo ko no na me call the penny ko bona ma no mu nyina say hu hia chaso na me je ma asem amanya me bon pa say nyanko nyame e ma onya ka bon pa say nyame ma onya ka me je bia be kase ya juma na ye no ho level ra ni meduru ni si fie ntoka but me ni so me ni che e fe kura sa wona mo bi be ka cho say suzu bra bi ntopcha e wo so mo woni che obi wo sika pa da range over wona mo ko bi ni ntopcha when I'm okopo ba ko obele but ye nim hu ye nim tantanta utimi no ba na twempa timi me se na wansa bi no ba we twempa it's a blessing of God utimi nya oba na twempa na e o mo wansa wonyo me no ba bia date ya me kwa me ni oba da me e wurade since me pa me ni timi pa me ni to a woda hu anya to sem dem so show ba na e bia na me kala na ni bibia na to a jan kwasam na nkasa me na me kama na wo de masama na wo me kala for what you feel about nkasa me kele za samuzo ba samuzo o ke masemo enye maseme kai je Nyankopon ayama oba da won chene nyame ayama no ne so oda me nche o me hwa emplan twa me ne twe no nya se abrabo na me ne bonasa na mo na me ne tu no okay nyame ye bia mo nyame ye bi ke patapa bro ni ya patapa ni patapa je level pa enye hit song anko nya what you say okay after you be propose couple bro ni partner awale wo nya bi patapa ne ho be na efe o so je se enye stardom anka oba bi se kwanka wo nya no wo nchen because enye Nyankopon ni munyam sha o dia hyewa o dia hyem ya ko se bi tie man ko school bi ando chire but me kasa wa lipa dom ni tie it's true enti bia nya so mo woni so ye nyame ya mo bia so mo woni so nyame ya bi Nyankopon because you timi panyufo bi titifo bi a o mo hu o mo pe wasem ono o mo na ma timi me pa mi ye obi na bisu mi je ni frafo dra consistency obi na me dan tabodam ene pa mi timi da dulumba e ko bo so mi timi shatawale mi same ni hu ya de we same ni sipe masam ayi papa ma mentia A+ kwame A+ they friend my boss is so MP of Ostani MP e wo Winiba Gomwa A+ me bomb pai he mo sa be bi A+ kuma mo sa kuru su no be to Nyankopon pa ma cho say mo ntoma A+. Okay A+ ni power off A+. Some Monday ya no ye wo ko lunch come na ka me ko ba to me friend am san kan you to be breed A+ wa papa A+ wo te say o ka some o kan ko le enti ni pase na mu hia no na mu ko di skachi A+ ko he ensu pa o bula wo tu ko mo ni papa wu ye me ko na yi ase ati fo ba sunsu me ni obi a me je fans wo okay A+ ye nipa
It may catch them more self concern some more. And then more young policy and physical another any part, maybe any part we do know. Who will be the ones that out. Now got too many we are. After your pine crown yet, and so call on Yamamo, like to call one more, but A plus you be a. All young really, what the all young, I know day. You call your father, you who said your father call up what Cluno to Miss Sagana for a Pomocho. More outside or more baby A plus standing, but your montomano. Okay. That the more soon some okay, some more tomana, more as a mobile dancing. Yeah, what can say Biama, a kaka, into the Yamia Mo, you know, Brabon, when you be and then Yamia say, or bar a bar on a daho, and then a Udijina so Eddie Akas and Yankupon, I Biama, or the Danyamia say. May cano, may can send me Miss Casse. Soon, may none is a machete di lumba. Okay. Men is a bit Shatawali, a bit one stage to perform. Yes, sir, it is a mini boza. Boy, Saddam. Sadam, it is a mini Castro, and yes, Sadamia Castro. Castro, me, Madame for Pali Castro. Castro, boss, a year, you Castro to move the frame. I came to him up myself. Not a young one was a Castro to my friend. Miss Bay, Tinium. But Miss Betty didn't be moving. And Sunday, my reading out to say, what you say. Many saw interview the Biamobile, Menjo one city. But Mr. Mikasa, a bomb, Miss Midi Cosro. Yeah. So what you say? Yeah. Now the bobo here, France, and Major, should the real Mrs. France, and just don't go Payabi. Now make sure or Bible crowd on what Mr. Wim can know class. Okay. We can know level. And then Uncle Ponchita and the Dow Sons are doing when you're enough moving and couple miles to move a shema. And Cowan Nan class of Bible and Lang of Weapon. The make count that some point. I would say, maybe a trip, maybe a class. Can be part of no car, no only car, but nobody fears all the cars about. It is a blessing of God. Fantastic. It is a mimic car. Let me be our yesterday on your canoe or the charming follow the Rumia, and no Yamia, and to be quite close. Some Mr. can't be quite close. The young Payamano, I like it, I feel it. I'm so humble to thank God. Say, God, the way you do me, I like it. You like it. Fantastic. Where oh my young common, I mentioned I need soon and Shadan Komo be big giddy say that about one casa personal internet. I will say, men come on more than the Beijing so cry because you are oh casa mama. Obi Honoma, Yanfan say, Yawono, or Basa see so. No, Honam Aquani baby, then officer a bed diamond so obe conipem. Enti never be her baby also a cockraman in Shiraba, Osroseo. I hear milk, Abiam 90, Mensanti, Meninti, and Abia Bibi or me one Fisabia, a bean in Padudo Huntino, Mefer Semeco. All time or no. I won't say soon, Abiam Meni Sebe, Esson. And Tessanian normal amount for anything. All time no Vim Bena Winya, among who say, Obet me when I be beatia, ultimately a walker, and our Unipedia. Yammy, Yame, because we are Ghana, the part of those no money soon. Who because say Yale. Yes, but a Yanko watch or their chair, and Yanko Pon the Gemma, and Yale. Okay, Yale, and the fort, the only fort, yeah. Maybe you see soon, my name that hospital one pet. Okay, be Apollo, be an Apollo, TikTok, your bomb, my name, the one year coming now, Manisha, I am the core hospital, and I may catch on. Me, wouldn't say, me, Kumasi, I get to be anywhere mean to me. Baby, I said, Sebi, I couldn't afford the agreement to move out. Sebi, baby, you know, we are not said to one limit to move out. Yeah, a gentleman to move out, but I won't to move out. And only say, me send them because me answer me. Oh, okay. And if you will be a mibuno, and if you will be a respectable, Monsieur Am Roberts or Moya rob the moon, Mujame, because of says Uncle Fulano, me who make sure more ben. Your situation both and if you come, wouldn't you say Nippon cost situation, and you'll be pencil bit like Humble Chrono, and you'll be penny say, but just a kind of amount for France. Uncle Fulano, we are the power, but you be an enemy. Nipa pewu or compare Juma one go school to management and the power of Faso be the Faso. Yet you will be with them 20 years. A be our next board, you no could die. Now you will be with TV so will be a could board there until a man 1 year. She will never be all such now money 1 year. Board there until one casapa which is country upon a car. Now a day. The co-prison could might be just 1,000 Ghana or longer 70 years and until near money 1 year. So get you to me just 1,000. No, won't support you, Juma. No support in Major. What chance and name and Kuya, but Yanko Post of war, but your situation was a bar. Wait, my boys are bois.
enti me ya me ti woni sunsun emire bi enipa wan tube no mu no mo de mani sreme pacha no me level no yakopon shira me fitimi nkura brem me so je na ma jimejin bokrom ye kan bi no ni musunu ka ba eyemia bokrom Enugu Rangers say oba me kete but me bo chacha enipa mo 30 na chimechi me je me ska but me bo no obi ni se me bo mo winye ambas me bo mo winye mo me se okay me no kasi e beji budo the whole combat ka be ma no beji budo 20 years Mateo bokrom for nem flame but me fla me ko adonko me ko jojeji me ko pen sakakala me ko pen yema kakra na mso me ja ko no mso ja se wa ho me sima ye because na budo na kwa na me share budo mpaboa na mo me skato dwani di budo obewu promise me so beto bike na ma me wow ntaje bia mso me ya ma bokrom fo hu se aha ne tete me oho kwa mitimi ko sande mbo mitimi ko enyenye se ko business creative na beto da mo a efe me nya bi o but bi kutuwa bi no mo so hu se wo kan unchi so what mase enti me enipa ni kwa se wo sani pem enti me de me swano meji afiti be nkura bem enti me no na me yobi so ase uhuru me kura de me srem ya me fa ha me okay meni zu na aboa me nka be busa ase wani no ufu ze nyame hyeda eye o se na be ya odi bedi yo abrabo esia no ye ka sunsun a otiwe wani na edi be hu obia na adwe me ko nani so bigger quiz na pampam pa medwam na pampam ya empire on one yi because opassion so there okay if you are celebrity you call you are a celebrity you are a superstar look fashion so there get your symbol fantastic this is my symbol I'm going to make a symbol no I'm educated small I don't want to open it okay you get my point hey you have to appreciate yourself you have to appreciate yourself fantastic and humble yourself if God lift you up don't humble yourself okay it's me superstar no pastor no go no me free good but bia sunsu metimi wura but bia metimi wura it's man judging the okay unim je beto china me ye donation ma ye wian ma se be mo ye John Pio mo no du boni obi wo kwa me ko support o se o amount se na akronfo na o ko ye donation ma mo boys yo mo a omo ye nipa omo ye nipa the call police ni o ye police ni aduboni amate no waja police footballer we sifie miensa aduboni odum situation obi su da ho breaking heart into oba de ja no oba nko de bobla o susu person ne bobla oba de ja na ma adwende am na konom sa ne ma ko drug addict it won situation ni pari wom you don't judge anybody okay and so to say them say you believe yourself stone boy but stone boy say na ya fa won e kan ko sia but na na sense there Shatawale nyamle shatawale ne ho fa ba nan na so gwelabu e to ru so ne ye na no shata ku ba shata me shata we na buni de wan kan yi o we na buni ya kraman no sa eh no shata be pa me pa ba me shata film me shata or take lips me shata wo de shata kunto kwa me jinachi o shata yo bi on social media o to bi bia o social media but who are treatment shata be ma no who se shata wale nipa so de bia me shata de sa akode ka sa akode me hu sa akode treatment so yo ni se bia me ta sa akode bia me kasa ma be se nyam fato ho sa akode enim so ye kru no on kasa onye onzo hu ni pa de o tutu o manyem koye ba shata na enim so kasa brebe no shata wale hu de o tutu no asede on ko timi da for ma saya me semeti yes e ni pa bia stomo hu a de o be tutu stomo panipa samini hu a o panipa kwa kase obi enim se kwa kase do abodam but hu a na abodam se no de be hia o ma hu se wo ye ne fan anase bia opel ojini yem so what I say la ene de me nkoma se me gina wo so kakra because baby I don come no free airba no mani ajepa that time I abofra na wo nyini airba no na wo ankasa no na wo pese wo ye den pa in the future na me say me ye footballer no to bobo kan kre kuma wo for hale ni bobo che me bo de wo ya de bo ye ko bo na nu achi ye hwede na me say bobo yeah that's only 3940 mo a good place na me say bobo me ni bo che 3940 ye kan kre okay me ni bo che like mu na bigger crazy mu na bobo but me ni bobo bo ya wo touches ni jobe na obi mu so ni bo Frank so ya de but what jibo kitabo che do anu cheze player dey say we change Frank dey menu Frank dey jago 15 crabem when ball right but ball dey o touch ni wi abaye o baye am ye wi ni hia anya wa won kwa kitabo sa no person ball na me say ball that's my talent bo team o so no bo team bo ku na bo team o mi o fi kakra na bo team
obi nse boku na bobo ata me nye obi timi chem combat am na ko bobo wow combat am me combat na bobo but shoe kam mu na am de bobo ti enche ni obo bi ya agro be na manji bi da wow agro be na manji bi ya bo for pro chacha agro be na manji bi da timi ne ye ball but onyankopon no sofu bi boku me fe ne sofu akwesi sofu akwesi odi pa sofu akwesi obokuru obokuru ma se wo nsa na o sale sofu kokko no yeah me wo 2 years am shem maame achi okache maame se oboy wa begidi wo wiase wow sofu akwesi sofu akwesi bibi akwesi sapon no adin bia na sorry wo obokuru we powerful onyo obi oba media so kura so very na me shia ni pe guni na ase yeah okache maame nanze mtaze me kwa solo wo na me mama ko no ka mama ko ka ti papa wo hye ko wo hye mechi no ka se oba ba beji di ampa na aba mu no papa be bia obi Yankopon hye wate Yankopon tere wa hye roni man kwatete one co school and how me bia me ko school an ka Yankopon fa me do sa level we de bia me tu ahia fofo ya se ye mama nye papa ni bi no me tu mo fo se e ba no mbu aba mu e bia nka ko school me na me hye school dem ye ti me frame se sunuka obi aba me mese me yanko chacha chiche ni se ko oni majuma me ye oni je nse me free school na me obi akọ chacha me wie de me shema sa betra classroom to class no ebi wo nsa the school wono na gata bi wo ho enti me wo na mu se prince abeta na se eduma asete me mu se prince omo the prince me se prince abakukura oh classroom wa na omo man signal say ko no my ready train okay so what you say okay enti we just no one ko so na mchese wo ni pa ye wo adwuma bi wo ho a any school sem aya hoden nyansa yeah obi wo ho no ma ko school pa but oni sa hoden no oni sa nya na de bia Ghana sikafo na ye ma boys ni bokro no ma mo ye mensa fata because on the bush ni but adwuma na obi na hoden aye yes we need certificate ntia for adwuma yeah so what you say I was say wo adwuma na say wo ye pedi wo fa ni adwuma me njire school sem obi wo ha boa no you yem boa ye ni yem ni bia na ye kiro e wade bi wo ya hoden adwuma e nyansa adwuma so what you say e wo an ko school ni nche say wo kanipa kumodu fo je am ka je kumodu fo Yankopon shiraye ko kumodu school level of form me kan kwa kumodu nim yeah no ka say de bi kwa kumodu obi o kan kure me ye ko don kan sa lewe na so ye program bi ko ka bro fu bi pa ko jo Yankopon sha lewe ba adwuma pa oh yeah lewe ba adwuma na so nya za na me wa me wa ye me pa cho nya ma e wi ase ye mo bo ye ho ti bi ka ko jo na kan me baby but na baby ya me wo no town me fi ho ma ba no meche so what you say kumodu fo be bia nko school but ewurade hu mo bro hwehwe level bia wo jako munyina school se mo sheda nko but na wo ye politics na ma bra nko wa nko university bia but na jako ye politics on the customer MPP mama for top mama MPP yeah it is a blessing of God. So it is the blessing of God indeed. It is a blessing of God. You can't force God to bless you. God can give you a blessing anytime you want. You ultimately enforce Yankopon say onshira. Enti say nyame peja obi a aya na mo ntiase obi an any time. What you say we say obi an any time. Enti say obi season ba na say nyame peja na aya na nipa bi so gina nchan a ase ya na how so mo critique nyame bi be sra. No. O na Yankopon pe hu say ade bia no e wo wiase eye de ya obenye nipa bi ya mo mpa wasam yes eni kwa asam wa adwe komo adwe ko no pa wase wo to fo osro just push forward eye de ya obenye obi obeka wasam yes me me tie e bi ebetima do chiem na na me kontokwa e wo ho e wo wiase e wo siesi ade bi eni obi ye moji still up my man yeah enti ne se na sunsum kan ne nkobo na mo na abegina sunsum ahofin dia so story ne yebedi no nkomo but we dey because of say o share motivation o kasama ahye nipa bebre dey enkuran say ne wo ka no me busa say o si so wani da ho ya branti a wa wote ho say wo bobre wo share oba bia penama wa chew say wani nti no ompe wasem bebre baleta wa sabetwe later aba sapo so ompe be man ni ti say wo dey no baleta da bi meka se bia ta mana menye stand no sa de ha me na mi sua de do na mi sua but o ma bi o ho no ma na se wo ben o ma no mu di ko bi ko bi ti ka se ko ye la ma no but ko hu na o fa o jimi ko no wani se no de ye wayi but na ko no nya obedu no no be yo na me ka no stardom e ya de mu du
e ka so bi ye celebrate ya na obi ye celebrate wi a na kan celebrate wi e ka celebrate ya so bi mu du wa ha o celebrate wi nti sikani bi a wona nam no bi kura wa ha obetima fa hotan temase le kan wasem ya won suma bi wona sikitawa asamojan bebi o the ball level akoto they different stardom ya dia oba akura no sikani betima pen o sikani betima bona bibi ama no but one has celebrity betima ko pen no that's a celebrity only couple but oba try ma celebrity no it's true because celebrity the benefit okwa the we among say ese so masi ba wonche sa kwon papa na asem o meso enipa bi na o twen say bi a ono kra no ono won kasa and I say o mbu and that's unrespectful because of say ensuma bi ba ofie no o pere pacho de me kaso atama se sikaya ade na yi but wonye bi wo hono ma yetimi ko police station ni ya chi obi atum let's go moje so ebuchi afo obi ebi asa man de so omu ntimi ntwia o me kan emfa but ye ni monyama ye wonje timi ni panyin police ni ko trase e pa na cho ni dim komo na pa pe wa asem nti na waja ni pa wow o me timi ko police station no bi wa ko no mu anwuro bi ni a che no e bi ese o 2000 Ghana me hwe the level woni bi na me ya makosre police for na makasa me so me obi a police for pemasem so ja for pemasem obi a pemasem bi ni pa je o tie no enya ma wo kras pa ni pa be boa it's true yeah jano it's true pacho so what Matu pa e bia me kase Ghana hanum say police for soldier for you treat omu ye ni dia me kasa ko mi moji but ko hwe bia police for bi moti ko hwe bia ban aja ma say police for ntra ko bia moti ni ko bia mu dwan tabi o police ni na so de ni ento ko si Ghana ha omu na ekokun to kwa amaye na even kwa anajo ye yare da no mu jejina kwan so but ko bia mu da ko bia mu da ko bantama ko soja fo bia baby mu tete e die ya apartment bi mo na ye mo condition mo na ye the police ni bi apia bonte na okuta rubber na obese nso kudware e wa bonte police ni here so nya ni bibia wo inside police ni here bia se ni bibia wo inside so nya na condition utimi ko na police na ba manda ba na police ni ya to condition why o yale utu isi ya bia wo to wo sika umu nurse ni umu doctor but o yale a ko hospital doctor le be cho se ko nu madu ampa wo na wo to na hu doctor hu nurse na se wudi na tema na wo ko na ka so won hwa se wo se na se wuni na be hwa adebu wa na hanu se you go on ma I see respect ni pe obi ana de ya ka se wo ye star na star ni se obeti bi so na sa monfo ni mu doctor ye star nurse ni ye star police ni ye star security ni amofo de ochema o ye star because on ye show sa confirm me robo e je also dey respect ma sa ochema no yes obi ahu hia sa confirm be on ye be ka kunu first and say ti ba bo because ye kunu first be no otuo I don't know blah blah me aba che omo to for respect more ochema men ka say aduma le ochema di emu ochema it's true pa it's true well many sunsum ahofedua the sexy eyes the gentle eyes and then emineshia yedi enkomo and the enkomo no basically e base on sunsum on one personal experience I was share kakra e dey acha betimi motivate you enti e situation bi a wo mu no ensi ukwan what you say e condition bi a wo mu sise no ensi ukwan you have everything to make it wo bi bia betimi emfa ho say we disable and say we able disable no kra no uye nipa you can use your disableness to do something to make it able in life maybe you can say life no ye fe bi DSTV a man bi ya utua yes unya bi ye broni me maame aba menchen ye hwe enti ya fo no omo mu tip station ade omo ye omo wale ne fe maame to se na broni bi a nene nya twitwa ne nsa twitwa no woni obi no wale no nso odwon ha wonti ase ne freni a we ne freni no broni ne ne nti ne mu jai woni ye bibi ama no oye nipa na maame da wona ye hweti station bi emwa hospital na okra ye no operation kraman ye no operation ye wi omusi koko na kraman ni wura osu se ne kraman na keke na bu aha nke da ba bol nkuti kwa kwa ma bu chefo no what ase
All right, yeah, the common way no ABC has say me no sunsun awon fedua na be share ye di common. Aha, e Polino multimedia password and a handle camera editority. Asem na common e di no femu aba na fa ball brand. I believe say e betimi abo dachi. Thank you for watching. For number 2 Sunsun Foundation so because na see e donation. You start to donation. I dey be wo hire me down. Me donation me hiamoa. Me hia support. Na o dey about okay. I dey me ya. That be say interview the best start no. Obi wa no want man really na. What how do mo hwe. But next time no so mo ma bibia ndi man kai so kai. What kamede baba to so na we meet me juma. Ebusuafo Nancy Koye donation Sunsun Foundation. Majije mu wakakra me so me nkoma ho odi ntime. Omo support me Nyankopon hira mo. TikTok for no support me pa. Yeah. And more be on free Facebook, and more be on free Instagram. TikTok for na boa me. But obi ho do ba na the so be here. That's sometimes you be before so obi ho this kind of on here. Yes, it's true. What I say? Yes. Me je wie am for be fefe o sunsun o wa ya ya ntem next time you be ma ye be boa ya na nkofo bi wa ya omoji a omonye but me ji a me ye etwa lokoto ho. And you me frame more bloggers and try it. We go to page, Miss me to me page. No be able to my pa me. And you be an so training and go upon most can be brilliant walk away. Nippon yam was all buono. Yeah. Me be uncle be a one and can be doing pepper so much. Yeah. And you put him remove your friend equal young one, some remove and come use a level. Yeah. To Miss Samo Sunsun Foundation. What is a media be support? Me person me kwaya the case here Accra. Accra circle hono. Okay. Someone for the from Bibli and no. To say more for the double be a whole show. The message is 1 say them ye kese pa okuma. The message me no nuane. Na me ye the park. Me timi na be 200 park kwa me ni beche. Obi wo hono ma. Or that's a circle when I'm seeing donation. E bi e biane obi ti to nko bokko no ko tu bi botom. Ana ko fo bia da ko fa bia so nsombo ni abona kunu. But me no biane me ko chema no. E biane won di bi da. Musi isu mo jeno ba fa dry sana jollof ya ko na mda su. On say nipa bia bu a de bia se bia ni bi ti operating badge mu. E ye to le kwa gu park man. Ni ya chi e le mi so me se pan se me ti o park mu. So what I say? It me se Ghana for. E be se me no aduane. E ko chema Accra circle ho no. E nipa do so mo chiro mo ho. Ti me se me duro na me de tu dwa. Support. Let's say go ko ti se wait master this car. Me no. So what send ba na me store yema ni go. Kan ka so what I say. To send ba na me store yema ni go. It's my number 0546 17 12 83 0546 17 12 83 0546 17 12 83. So what you want more kana bit ma fi ma beje. Entale samena ensuo anwa enam o frame to beje. Sika so wo de ba na ma chat to ne ma na guo because enche me ka koye. Enche me ka koye. And the be obi so o ka bi so na sunsun ya de bi azika de beje kai on na nche. What to me before kwai na fa. Me kwam ko rent ka rent o mo ji 8 million. Kai ma be bi am ko be bi on for the terrorists. But 30 minutes spend a car and cost see wa be sa fa drop 500 but wa car abla bon so na never be why ma wo sis ka bi wona na e twon ko akire but wa car ka auto petrol bi a 300 cedis and ka wo so what I say and you be ha obetuma yesu mo sunsun e pa wasem but you can also wo ko be bia da ya ran na ko be shout Mr. Sunsun Foundation pacho mwame na me ye bi but me sa anya ma na nipa ne fuma fam sa anya ma no bi. It's mean the situation is here. It's all come TikTok or TikTok bet ma follow me bet ma DM mo. E di sunsun ahon fedua. Bet ma message wo na me no wadi nkomo. Oko Instagram me agia e sunsun ahon fe. Oko Snapchat e sunsun ahon fe. Oko Facebook a follow me page no e sunsun ahon fe. Ba bia e sunsun ahon fe me YouTube no nko na e sunsun ahon fe TV. E se won se movie ni twagu YouTube. Nti be so show me movie a oko me YouTube a sunsun ahon fe don subscribe but all the social media okay, I say thank you for watching. Bye bye.